Warm welcome. This is Disky Lovers. Make sure you subscribe, like, and comment. Duvana musiri kwa labasa mutambo wa Betway Premiership. Hewa duwana chukua magumoni musi timu ya Mamelodi Sundowns. Ichi kokora zikoro ziraru. Ukagumba. Ichi kodia timu kana urua timu ya Magezi FC. My brother, nitika nimiri saru chaka katino uri. Duwana kwa labasa mutambo. Ya, nikatotuma ngolumelisa batu bili bote ba Disky Lovers ndichiri hotene na toda hone rikwameni ridosvika rianifuna na vengi ni yarifuna riteni vathu ni subscribe hote ra subscribe ni hone ni rifollow hote ra rifollow ni hone rina veini na vengi na rine riva vathu vathi musi rikuita zvithi. My brother, timu ya Mamelodi Sundowns yeduwana ichiko wina zvikoro zviraru kagumba. Kamsi chomorabelesa first half ya duwana bo ichiko tuwana chikoro chiti. Pedzi yai ndabona timu ya Magezi FC isiko diwana iko kora na chikoro na chiti kana duwana ikuisa na bora mapala ni kamsuwana Rowan Williams. Ya, timu ya Magezi yo thoma home no mutambo wa yo namusi. Yo jena yo dichwela timu yene yo jena ichiko thonipa timu ya Mamelodi Sundowns ngazvo vakokona vona timu ya Mamelodi Sundowns yova ichiko kono dominator ubva kha minute wo thoma vuthada yeva vuhone kha Mamelodi Sundowns nduri va balo udiwana vakokudanya bola na mambule ngori yo pesela ichiko kono wana chikoro chiti kha first half church rashanduka mutambo wari uchisvika kha first half yava I wanoto ye uyanga hanendetsa kuvona nga timu ya Mamelodi Sundowns yofune chenchena zvikoro zviraru. Nichikori ofonesa dukena zvikoro zviraru zvichikwamba uri mini ka timu ya Magezi FC ni kwamba uri timu ya Magezi FC yove yorata runenga diwana iko kurwa zvikoro zvikoro zvarati musi vachikotamba na timu yenonga Mamelodi Sundowns avadzulika ka side yavo avatrende uri huve no thaseliwa nga murahu thaseliwa ndi hapo ene vado kono penya Mamelodi Sundowns mara arali vone vatamba vakodivudza uri rotofelela defender yavo rine iko topaka hanepa ikwe manepa timu ya Mamelodi Sundowns iya zvikona umainasa defender ichikodowana chikoro ndi zvezvo iteya kha goal number 1 arali vasedza hova no nokha bola usvikela uchiyo Thapelo Morena achi dia rocket mashudu mavi ya thiviwa yavuya ino deflector mutukana anonga litla ko akono ipedzisa ri kwamba nga msuwana Thapelo Morena wadiwana achikodova assista goal number 2 musi chikokora msuwana Rhinas pedzi yai adiwana chikotusiwa nga mgudisi Khadoso vadiwana vachikopanga mutobvimvala rawana vatusi Obas achikotamba right back rawana msuwana Malibongo Khoza achikotamba defensive 6 zviambori mini richikobona muthu anatamba defensive 6 achikotamba right back radova rabona Malibongo Khoza muthu anatamba center back achikotamba defensive 6 zvikoitiswa ngori mugudisi Khadoso vatamba bola ya nyofo lune arali vavisedzesai rova rina defensive za sigisi kha Mamelodi Sundowns dzedza pesela hono mutambo dzichikotamba zvikoiteya ngori vakosacrifice vakonya ngori huve na mumwe akotojena nga ngomu uri rive no tsireledza nga maanda ari tsireledzi ri kotamba na timu yenonga Magezi ritotokora zvikoro zvava zvihone ringa namba raikora kana 9 goals zoluga ngori iyo yovuleya timu ya Magezi asina need yori mutovimbala ajene hova usina need yori Adams aduwane anga ngomu ngori ndandikuvona uri vatambi azvingokhakeya utamba 90 minutes nzengo replacer asi mulandu iyachaya usina replacement iteya ngori vene vavanga ngomu vakokona tamba zvine timu iko kono uri idiwane ina zvikoro ngazvo ngori arali vasedza goal number 2 yo assistwa nga Thapelo Morena ine ri believe ka dzi left back kana ka right back dzavo rine uri richi hange hukoto vuya una chikoro kana cross itova quality and cross dza Mamelodi Sundowns dzitesiwa nga right back kana nga left back ndi hezvo vakono vona Thapelo Morena achikokono wisa cross yavudi ye musiwana Rhinas aikudanya na mambule azvikokonda mdini wa Magezi FC vaone mugudisi John Maduka vangaita mini John Maduka zvazvino ngauri ndikobona timu ya Magezi FC usina chera dhuvala namusi ndicho zvikokakera ka timu ya Magezi FC hone John Maduka vangalukisa ngaka timu ya Magezi naho husi lufuno lwangai ndandozvifuna uri iluveledze mugudisi Lassen vathome vadzule vafate structure chine chinga survivor mimwa mivili kana miraru timu ikapyesele mara mbulanguli ya timu ya Magezi hotendela Lassen vachituwa vatenda ka lori adha udoita zvimwe so nditsokofonga uthada wanengei kha vane va dzithimu lunei vatodzula vasedzulusa nga huswa uri mugudisi Lassen voita zvinji kela timu ya Magezi structure che vachita chova no kwasheya ngori dzimwe timu dzomnula mara arali vaya vacheone Lassen
vha tshi nga dovha vha tshi khwaṱhisa u ya nga ha nṋe ndi soko vhona unga zwi kha vhulanguli ya thimu uri ri nga ita mini ri nga vhuisana vho lasene vha dovha vha ri fhaṱela thimu yavho riṋe ngori thimu ya magezi arali vha i humbula sizini yo fhelaho ndi thimu ye ya tamba zwa khwiṋe yo ḓa ya wana na mugudisi vho nonga vho Woni Dagama vho ḓa vha shuma zwa khwiṋe ngori ha una structure tshe vho lasene vha vho tshi ita tshomaho tshina tshe tshi nga survivisa iḽa thimu miṅwaha miraru kana mina i kha PSL. o dzhena musiwana Themba Zwane hango fhedza minete ya 10 a ḓi wana futhi a tshi khou bva nga mafhungo a injari ni ḓo zwi humbula zwavhuḓi uri o wana injari murahu fhedzi a ḓuvha ḽa ṋamusi vho ḓuvha ḽa khou mpanga vho Khadoso hango fhedza minete ya 10 zwi amba uri uḽa muthu o dzhena a songo lugela na kana hu khou itea mini kha thimu ya Mamelodi Sundowns ngori ndo pfa ndi sa pfhesesi uri u khou vhuya musiwana Themba Zwane fhedzi a ḓi wana a tshi khou huvhala futhi a songo ḓi wana a khou kuḓana na muthu. Ndi nga tori mugudisi vho Khadoso vhanga muthu ono dzhielwa decision vhanga muthu opfi pangani Themba Zwane zwino na vhone vhane vha vha sure uri hula muthu a right a ready no uri a vhuye ngori u ya nga nṋe ndi soko vhona ngai a tshi nga kona u dzhenisiwa nga 5 minutes yo fhedzisela nga 85 a tshi nga ḓi dzhena Themba Zwane u tori ene muṋe vhoyi a nyolowe nga ngomu mara tshifhinga tshe vha mpanga ngatsho vho mpanga nga tshifhinga tshi tshone ri khou sedza kha sabu ri ita sabu ṱanu vho mpanga ene muṋe a vha sabu number 5 ye arali ni khou panga muthu ane a khou bva injarini ni tea u zwi humbula zwo ri ho muthu zwi nga konadzea sa fhedzi na game a nga ḓi ritaya nga ḓi khanikhala so ni mupanga kha sub number 4 na tsireledza hola muthu nga sabu yo fhedzisela ya number 5 ine ha nga itea zwiṅwe zwithu mind ro fhedzela game ri 99 ri tshi vhona riṋe ri na red card mara ro ḓi punisha nga mini nga sabu dza vho riṋe ngori ho ḓa ha itea uri Themba Zwane a balelwa u fhedzisela game zwa sia zwi khou amba uri a ri tsha tou panga ngori sabu dzo fhelela mugudisi vho Khadoso kha vha ṱutshele u dzhielwa decision kha vha tende vhone vhaṋe uri mushumo we na mpone ri ndi u shume ni songo ri ndi shume nga nḓila ine vhengi ni khou ṱoḓa ngayo ngori a thi khou vhona uri vho Khadoso vha khou ita zwifhio kha Sundowns ndi soko pfhesesa uri vho Khadoso vha khou iteliwa zwifhio kha Sundowns vha khou vhudziwa upfi itani hezwi zwone vha zwi apuḽaya zwo tou rala zwi ita uri thimu i sa ye fhethu kana ni mugudisi ni sa ḓiwane ni khou sainiwa dziṅwe thimu ngori ni khou dzhielwa decision abeni ni kha thimu yo no nga Sundowns ndi Sundowns yo no vha thimu ine tsha fhaṱa i khou tamba nga dzi international and arali ri khou vhona international i si khou performa ri tou blame inwi uri arali sa tsumbo ri khou amba nga Tapelo Mokoena wenda musi nda pfhesesa uri u tou resta o shumesa player dzi tamba game dzoṱhe ṱhanu dza musi a khou tamba kha thimu ya Mamelodi Sundowns dza ye ya fhambana nga kule na player i tamba na akha vhafana i tshi khou tamba na Nigeria ndi uri arali ndi khou dzi vhea nga percentage hango skora 40 kha game dza ṱhanu dza dzi tamba kha ndi musiwana Tebogo Mokoena ndi musiwana Tebogo Mokoena hango skora 40% mara aka international team o kona u swikisa 60% ya play ndi uri ho vhona improve play yawe musi aka vhafana zwi amba mini hezwo zwithu zwi amba uri mugudisi vho Khadoso a vha khou kona u ḓivha uri Tebogo Mokoena u khou tou tamba mini kha Sundowns i khou convincana thimu ya Mamelodi Sundowns uri nga ḓi wana vho i tshi khou hwala tshiphuga na tshithihi vho tshine tshi nga ṱuwa natsho ngauri una tshiphuga tsha Nedbank Cup havha na tshiphuga tsha Black Label ha dovha havha na tshiphuga tsha Betway Premiership khathihi na CAF Champions League. U ya nga ha nṋe thimu ya Mamelodi Sundowns a i khou convinca fhasi ya mugudisi vho Khadoso ngori thimu yo no convinca i tamba bola yo uya a i hofi arali vha sedza thimu yo no nga Orlando Pirates ndi tsoko pfhesesa uri ni iṅwe ya dzi thimu ine i nga swika kule i nga ḓi dzhia khaphu ya vhuvhili kana na ya vhuraru zwi nga konadzea Sundowns a i khou convinca tshithu ngori mugudisi vho Khadoso vha tamba bola ya u tsireledza ndi uri rumelanyana murahu vho Khadoso vha tamba bola nga ya vho Baxter vha kora vha lwela uri heiḽa gole ri kora ri tsireledze yone so nga u ralo zwi vha na vhuthada musi no thoma kuriwa ni ḓo vhuyana hayi a ni nga vhuyi zwa sia zwi khou amba uri vheni a ni nga yi fhethu Guluwesa nga maanḓa. This is Skill Lovers. Make sure you subscribe, like and comment. Vha ri vhidze na hune vhone vha khou ṱoḓa ri tshi ḓi wana ri hone ri khou ḓiphina nga mutambo ya bola ya milenzhe. We love you so much.